Kore ke ho wha moe ngai tala whatap ko tō pek wha o atu pa me hen. Kai ata moe whainga maari e koni i e hoatani ke o atu ai ha mo POLOKALAMA anga maheni koia. Ko e tufunga FONUA alo au ai aku o atu ma pe me heni i he wike ko tō pepe mo PALOFESA to ke tā SIOSIUA LAFITANI. Ko fia foke tātai dire ki mo tolu e kai ngatonga. Ki mo ai ko tō matuku ha whakatapu ki a hau eiki. Ka maha atakilotu mo hatai FONUA. Pe foki he tonga ko toa pe mo mamata mai ke POLOKALAMA ko ni. Whatawanga pe ku lerei ai mea ko toa pe me apina. Mo kataki ka mo toki share tu pe tau POLOKALAMA. Ke au atu ke kinautolu ke tau ko tau whea mai he POLOKALAMA tufunga FONUA alo au. I he hotani foki. Ko fia ke taitai lerei PALOFESA te tā SIOSIUA LAFITANI. Ki he POLOKALAMA ahoni pe me kenpela. O ku whawhiawhia whoke o set we ngahi wike, pe hoko mai mo e wike fo o ku kei malawa pe o mao pe ho tau taimi ke whahoko e tau POLOKALAMA koe ni. Ko tui e PALOFESA koe fu taimi lahi eni, ngahi POLOKALAMA lahi eni ko tau sehanga whahoko, pe mei he maananga koia ai University o lo au i kenpela, pe mo e vipon media. E tā tala noa mai he ngahi isiu ke he kehe, tā o mai eni ki he konistu tone, pe ko tui o fu maha uinga apito, pe ko kai kakai toko lahi ko nau whetu utaki, e nau sa ia i hono o whamatala i le rei ko ia, o e te whito i konistu tone ko ia, na e whau e tupo ulaki, pe na e to fungai e tupo ulaki, pe mo ginau tolu na e to koni ki ai. Whakawhatanga pe o ku sai pe mea kotoa me hena, neongo e ngai whakataputapu i hoko i Australiana, pe mo neongo ke i hoko atu e tau momoko, o ku fefe hake PALOFESA i he fefini. Alo bito tonga. Toi. Ya ko wapita ipe ka wausia ai mo meniti ko ni mau pong hen ni ka ko ho ata na ya te ro. Ko famal tu hitala malu e FONUA lo tu mo ya ko kai ho ka do eta POLOKALAMA. O maulelei pe hen, o maulelei pe molusan mo family, pe o ko lawei pe o kulelei lau malelei pe tamasi plinis kalauni. Tupo to kala pe ki fare o ha mafu, ka mafu ki o nakai na tonga heni. Lelei pe o mau pure anga heni. Ko mea pe o ku alu ke wharalahi ni ko lere lahi ai COVID i New South Wales sene pe mo ngā state kehe pe o ku ne ko Victoria, Western Australia. O ku ki asi hake pe aluhi fo ka ko sene o ku whae ho haa ki ai, e o ku mui atu ia i halanga, mo i hala whanonga ko alua i ngahi whanua lahe mamani whika au ma COVID te whoki i Urope. Aia o ku erewa ngahi me ai, te uki lawe no atu pe ki ai kumahu inga. Ko mea u asmai ki a te au pe to whaoka te POLOKALAMA mo luseane a pongpongi ki o atu e ngahi o ngongo la lahi o kawai mea koe ni te matok whrai ki atu ka kouwhia lawe e peki ai ko e maho inga ki o tau ka inga tonga mea koe ni ko e mea o kou sio ki ai i he mea koe no koko ko whaamu ke o tau ka inga tonga ke mouo o huhu. Ta tau pepe o ku lahi ai COVID hena pe ku sisi pe ku te eki ke huatu ka koutui ki he anga e ku hanga o mui mo ku wakai ke mea koe ni ku mauinga ke tau huhu. E koe uraki huhu pe o sea mahina e tolu pe te toki huhu hono ua. Aia o whemau ke tau huhu ki mua pe alu ke lahe COVID pe koe toki huhu atu COVID.
O ke ai a kakai lahi kuna o hao ko ngā koe uhu pe ai pe kakai o kuna te puke pe ka koe ke aha no koe ke aha koe ku poini kai ke more he kai ke te he luz hawhainga mea ka pau te alo huhu. Ka te huhu e malawa ke te hao ai pea malu kita. Pe to malawa pe ke mau kita ka pau o vai apito to sino ka ko e te tae huhu o te tae huhu o kui kai to e aha a manaki i he ne tau mai ai mea koe ni o kai foke tau ilo e tau tau tonga taimi ko whaaki mai me ani ke sino tangata he ku o ku behe o ku e se alahi ange ka kai o maha ki ka ko lahi me ka kai mo uilele nei tok mate to ko ua ko tau tau noa me tau ni manoa e se ne tau tau noa o te ke aha no whainga mahaki pehe ke tau ni manoa ka koe whaake a ko viti ko mea ko mahina mai ko ne ma upe ho tau maa mo ngahi o kani ho tau to ngā ko whatapu pea ka ne ma ulele ko ne hanga pe ko o nunus pe ki he o se au pito ka tau pe ko to ta mo ulele po to ta mamaki o te ai pia ngahi mea ke e tonga ka koe mea e ko whiala mea ke ai pe koe whaahi e hi ke hoko pe whaahi e hi he ku o vare o sa ngahi wike i e ta koe o ku tolo momoko pe ane koe tau rea tonga. Koe whahinga e una ulawa o awe holo ai COVID ke mau nau tolu ia. Ka te nau lama nau tolu ia o awe ki hani i o mau e ni i ko ia. Koe asymptotic no ui. Mimi alo he whainga lea koe au ngā lea au whilea tutonuka koe. Ko mea ia ko whie lawe tau ki ai ki o tau ka ngā pēr moe. Mo mea koe ni ke tau whakaukau le lei, ko e mea nei hoko i se mea i alaka whaha, tuai au pito ngā aue e Pureanga New South Wales, me pare mea ko ia, nei whai laka whaha ai pēr mo Meripoane, mo Victoria. Mau lahi alaka whaha i se mea na nau au nau tolo o whai ngā hito o ngā tai whangarao a ngā tu. Koe tau ka wei ai tau atai nā ke nau tau atai na ua e whapopula i nau tau i he whakataputapui. Ia koe to tonu whaka human rights to tonu whahinga i tangata. Ia koe mauhala ia ke mea koe tau atai na, koe mauhala ia ke mea koe to tonu ai tangata. Ia ngai waka. I ka teu ngatai e tonga ko mau e au kei whetoka ka hope momoko alu pe o mainasi nima, mainasi wha e pongpongi hake hengi pe alu pe o maafana. Koe sai me whako ke mpelani he kui kai ke hange ko ngai whanua i rope ke momoko po uri momoko e ke asi hala. Mau tolu momoko po uri pea koe aho o kuuro mai la a nge a whamoi koe te nofo pe ke pelani koe aho pe ke whakasio pe a se la a e koe au ne whai ho mau whamawhana. Ka te whafo ke atu tonga malo. Koe e malo o pito e PALOFESA koe koe mea tatau peia mea peia kei tu teke ai a ngahi whanua lahi mamani koe COVID-19 pea kune ue sia lahi au pito ai mea lahi tau te fito ke tau whewholau aki. Lahi ngahi kakai tonga, ngahi whamiri. Ka ngai taim pehe ni e una o stonga nau tolu iha nau whahinga mea kwhai. Ka koe ke kei lava whakahoko ngahi mea tu maheni ko ia ngahi whamiri, ngahi whataha whamiri, nau ngahi ewa, nau horitei ki tonga. Ko i ngā pe ko ngahi tātā puni ko ne pota. Ka iha taim ta tau pe ku tau kei wakai atu pe kei monu ia tonga. Ke monu ia lahe tonga ko fisi wha ofa o pito au ki ai mahaki pea moe kakai kuna si more na mo ui ka ku kei monu ia lahe tonga neongo pe koe anga whewhe ai whahinga ngā ue moe mea ku he koe ke he kumalawa pe ia ke alo atu e mahaki ha whahinga whaunga pe he kau wholau atu ki ai mangai mea pe he ka neongo ia o ku kei aonga pe
ngahi mea ko whahoko tutu uni whahoko he pureanga. Tau te whito ke pare mea mo minista mo ui. E aunga pe mo ngahi lotu whai he kau he kau taki lotu pe mo kakai e fonua. Tau wakai at peo ku nau kei hao pe. Peke ko ne tu ko ni i he weekend ta hoko at pe mua e PALOFESA i he tatala noa ko ia ki he ngahi lao ke konstituto ni. He koutui koe konga maho inga eni o ku whai ki ai o ku whia mau he kakai ke nau mahi no i le rei e tau konstituto ni. Ku whanau pia ku lere he tai ni me consultation he whare area pe mo pure anga ki ngahi ki he lao ko spoti. Aia ku mo mei ko ngahi ki whau lao koe ke tuku hataimi e whau lao kono whale rei e lao kono to o ngahi mea he lao. Kei lea pe o process yang maheni i tonga. Alo atu ka kono whakamui manoa ku hange koe ku ta wha talanoa ki ai he konstituto ni koni ku ta talanoa ki ai e toki whamoni huafa pe tu i ki ai pe mahino to o lao koe mo fotu mai lao koe mo ngai mea koe ia. Ka utuka te taimi ke ta hoko atu mua he ta talanoa koe ni i he ta konstituto ne. Iyo koe mahu inga e ta POLOKALAMA koe niko whita naki pe e tonga koe ngako o ta naki mai. O ku haa mai ka te au ai hanga he konstituto ne o tala mai ai mo oni whakae iai. I existence mo oni whakahistoria i he ene hoko ai whaunga mo ui ai tō ngā mo ngahi tamaimata au ene hono tala mo ngahi te to I whakaukau o kunehanga puke ai tamai e tō ngā mo FONUA pea mo monofu mono uho mo hafua ngahi whaiki ko. E ko velava pe ko tau konstituto ne. O kunehanga ia o tala mai e mea o ku whehanga ia mo mea koe o ku tau whakakaukau ki ai i e ahoni. Koe tau konstituto ne tau tōruia o nofo ia I he mea koe tupi. O ku nofo ia I he tui, ko ia ai fo I tamai mata. Pea alu mei tau pehe, alu mei loto, o fo I se ti ki tua koe tui. E fo I se ntae, o fo I se fo poto seko. O ne alu ko tau ki tua, to alu pea tau ki tui. Fou atuia he o eiki mo kakai mo haa mo whahinga mo haa. Te albea o tau ki tu ako foi se te lahi ko tui. O pehe konstituto. Pea pehepe ne haa me seti tua ki loto. Pe ko ene alu me hema ki matao pe ko olunga ki lalo. Alu pe I he fo I hala fononga koe. Ko nea ko ku whai ngata ai koe ko pehe. Ko konstituto ne ko whihangahanga ia o e tau whakaukau he aha. He koe hae tau whakaukau he aha. Ko whakaukau whai ai e tālanga ia, ko inga ke kakai. Pea kakai I loto, I e foi se ti pe alo whaos ki tua pe kakai. Pe alo me hema ki matao ku alo kakai, Pea tu I moho eiki mo haa mo whahinga. I loto pa te alo kakai ki alumi matau ki hema ki matau pe alumi olunga ki lara. Te whatonga e ku uhinga. Koe tau hau kon nofo he konstituto ne, oku ikai ke whelaanga pea ikai ke whenapasia mo I whakaukau koni na e whakahu mai he tau whanoa. Koe mea koe kou maare e iai. He koe hae uhinga ko mare ia he ta POLOKALAMA. He ku tatala noa tawa he mea koe o ku I he tohi, ka ku tala noa ka kai lahi ia I he mea o ku ikai I he tohi.
Koi. Mari e. Te wharea taha. Aku tatala noa tawa he mea au kui he historia mo e whaunga. Ka aku tala noa e ka kai lahia i he mea au kui kai i he historia mo e whaunga. Oku tala noa e ka kai ia he ahoni i he anga pe o e nau whakakau kau. Koe palapare ma whakaata mai ia. Ko mea rewa ko whenga mo ta whenga ke ta POLOKALAMA ke ta wahe. Tau tala noa he mea koe i he whaunga mo historia mo mea nai tohi, he toi maamangi ai a e tau wakai ki he umea. Kata hau ke kupu whaafitu, ko tui koe kupu whaafitu e tonga ke ne omi ha whakatata ke mea ko ta noa ke ai koe ki hulu ke. Koe kupu whaafitu i he konistutone koe ni o e ta walu fitu lima. O kune pehe, koe tui, koe pure whakalewelewa ia, o e hou eiki kotoabe, mo e kakai kotoabe. Pea koe pure anga whakatui o ona. Koi. Marie. Ai lau, le koe hako, les koe kalasi atu mo ere soni. Maria au pito tonga. Oku kalasi atu pe ato e le ere soni. He koe fo i se tesi pe ko ia oku fuloloto au pito e po koe ke taulawa e rauto ruia o alasi o no ma kupu loa whaalahi. Koi. Ano ngahi 4 dimensions ono ngahi. Waa koe oi foi whaunga o hamea. Koi. Whakai fua. Vatonga e foi se desko ia. Malawa peke pe hatahai a koe foi se deso pure whawa. Malawa peke pe hatahai a koe foi se deso pure whakatikitaka. Ka koe foi se desi a te ia, koe tui, koe au kuia e mawhai whakarewerewa mo e mawhai tau a taina ki hono pure i. Seo koe foi se des koe ia mo e kupu koe ia o koutui o kukei i he konistutone pehe ku. Whaingata a kai alawa ia to e tonga kai aurewa o ku. Ia no ngai fonga ke to ako fata anoke. Koi. Pe koe foi whakarea ia koe. Sovereignty koe foi lea ia na e ngawe akia he kamata mai hono whamatalai mono whauinga e filosofa Britania koe ko Thomas Hobbes. Aia koe pehe koe tamaia mo e kaui he tamai o e konistutone whakae mō teni o e ahoni mui atuia i tua o e ki mui mai i filosofa i tari koe ko Niccolo Machiavelli atu i senturi ki mua, ngai tau ki mua. Ka koe sovereignty, pe koe sovereignty koe pehe, koe mawhaia koe o Commonwealth, koe mawhaia koe mea koe Commonwealth o pure whakalu kufua. Pea koe mawhai koe iau whakarewerewa pea to e tau ataina pe ia te ia. Ka i he malu pe koe whekau aki moe lao. He koe foi se tesi koe nā o kutu pehe. O kui kai ke tu tau ataina ia o pehe e whaiteria whakarewerewa pea tau ataina whakarewerewa. Ka hono whakamahino kia ki tau tolu. Ko ki tau tolu, ai kupu kotoa pe, ai tangata kotoa pe nofo he FONUA, mo e whiwhine, mo e kau nofo mai, pea mo e foi pure a ngā whakatu i whakaluku fua, o ku tau i he malu, o e foi pure whakarewerewa, mo e pure tau ataina e tui. Pea ko no uhingarewa i hanga e tu e lao, o ku hange ai tu ia i whakakaukau ko ia koe pare tu a tene malui e whai he tu i o whatatau mai ki he konistu tone mo lao
e tau whai o whātatau ki he konistu tōne moe lao, i he ene whekau aki moe tui, ka kono aluia koe ke toi whakaiki ike. Ka koe whakakaukau koe o e sovereign, o e sovereignty, koe whakakaukau o ku tau ataina e toko taha koe ia pe koe fonua koe fonua tau ataina hange ko tau tolu koe sovereign nation a ki tau tolu. He kui kai ke pure i ki tau tolu e ata. Koe tau whekau aki mo ngā he pure a ngā. Koe e hū mai ngā he pure a ngā, talu me sentui taha fit taha waru. Kana e te eki ke pure i ki tau tolu e ha pure anga, hange ko klawa ki mua. Koe tau ani e tau sovereign, po koe tau tau ataina, po koe tau pure whakareurewa ka ki tau tolu e tau hatu i he tau e taha whetupu. Pea au mai ki he hake mai e kau papalangi mo ko nistutone mo lot whakaristiane o ku kau kei tupe i he foi pure whakareurewa mo e tau ataina ko ia. Pea ku toi hau pe whai whakaukau ko ia ki ho tau tu i. Koi. O ku ikai ke mau he pure anga e foi ko mea maria i tonga o ke ahoni au ke mea. Na e whai i e wafe hangofu. Whihi au pita mea ko e ni. He o kuloloto whaka filosofia a mea ia ko konistutone. Koe foi mea whokia o kou whaalawe atu ki ai. Koe konistutone ia na e o kuloloto whaka e filosofia a mea ko konistutone he koe whao e he kau filosofa. Talu pe me kau kariki. O koe ke mahino ia ki he toko lahi. O koe ke mahino ia ki he kau waka toko lahi. O kau ta au mi tau tōruia ta anoa e konistu tōne, tau ta anoa pe tau tōruia, hange hatohi lao, peke tau whatonga e tau tōruia, koe atamai e kau filosefa na nauhanga whau pe au kuloloto. Peko horoloto ane o kou hinga atu ki ai, o kou tarata anoa atu e. Pe aku kai mahino o ia tonga, pe koe mea kou whai ai e tau longoa, a tau tōruia, e taim tau ta anoa e konistu tōne, he koe tau ta anoa tau tōruia ki he utohi, na e whauia he kakai koe ki tau ilo tau tōruia ki ai. Koe ki tau ilo tau tōruia ki he nau mo ui, koe ki tau ilo tau ki he nau mala e ako. Ko pau fu ki tau alu ki ai ki lawa ki tau ilo. Lawa ki tau tā noa. Ki ngāhi whakakaukau kone ko nistu tōne. O tau hao tau ke ko nistu tōne, o tau mai me tau whanki whakaukau he tai mene ihi. O tau pehe tau tōruia koe mea pēa o whaingofua, pa koe mea pēa o whauhinga, pa koe mea pēa o whaingofua ke liliu, I kai. O ku tau whakamoni e tau tō. Pea whakamoni ia he kau whengari riu. E o se atu e tau tangata. E o se atu e tau tangata. O no whenga e mea koe ni he ku loloto. A hono whaunga whakahistoria, hono whaunga whakafilosofia, hono whaunga anga whakafonua, hono whaunga whakasosial, hono whaunga whakalotu, lo mato. Pea ka pau he ikai ke tau mahino. Ai fo se tesi ko e ni. Ka pau te tau hanga o whauhinga I hala ai fo se tesi ko e ni me hono uhinga whaka filosofia mo whaka konistu tōne. Te tau ave hala pe tau tōpa te tau tala noa I hala, ka koe kakai fo kia, koe tau tala noa I hala pe tau tōpa mea ka kakai. Koe kakai fo kia koe mea pe koe ura ki alu atu pe ku hala po ku tonu koe mea I e tō. Koe anga ia e whahinga e tangata. I he tauke, I he experience. I he tauke, koe o ngongo pe koe e hau, ta koe o ngongo lo ia, tau osti, tō ia tau tō. E aku pehe tala noa koe I he konistu tōne. Te I fo ke wha tala noa lahi e ke konistu tōne e tonga, ka koe tau tangata koe ni talua e te ke whate mokalati. Pea koe fo I whehara ki lahi a koe ki he fonua. Koe ai ke vete he kakai e konistu tōne koe ke nau mahino. Koe me aia na e whai, me e na e whai he tau e whanoa. Pe o mo ua ki ai kau taki whapolitikari ko toa pe, mo ua ki ai kau taki whaako ko toa pe, I fwoi tau e whanoa koe. He nei kai ke nau hanga tō hatong tenga rerei, ki he mea ki he ilo I moe mahino e konistu tōne. He ku whewhe. He ku whewhe ilo e konistu tōne, whakai civilize. Whakai ako. Kono ave o ako I whakarerei he ngahi api a kōtonga. Koe ko hame eke o mai ke tala noa I pe e ha whaahinga taha pepe ai pe ne whahinga uhinga ki ai. Hange pe ko e tau ngā ulu ko he tohi tapu, ko ke tohi hataha e ne hanga vete. O whaahinga tohi mahu inga pe he o ko tala noa ki ai. Ka ke he tonga te wanga whafokia.
Malo apito PALOFESA koe kupu koe nau ke tala noa ki ai. Aia koe kupu whātaha ia i he konstitutone koe ahoni. Koe kupu whātaha ia he konstitutone koe ni rotokani. Aia ku wharea pe whukia koe tu I koe pūre o kau nōpere. Ange koe nōpere pūre. I koe pūre kau nōpere. Moi ka kai ko toa pe. Pea ne tā mai rewa top tapu sina tu I. O ku ia te ia pūre FONUA. Ka koe ne kau minista ke whai koe ngā ue. Pea moi konga wha o si rewa. Ne ongo fua tu he whare area ngahi lao. I kai ki hoko ka e ua ku ai ki he ai e tu I. Hono hua wha. Aia koe ngai ni nai whai whatontonu ki he kupu koe ni I he wafe hongo fulu. Aia koe whakatontonu ki ai ko hono tānaki ai whā koe ni, moi whā whitu, o maua e whātaha koe. Whātaha, koe. Koe. Aia koe o kupuia koe o kou lawe I hifo, koe kupu whā heni moi whā whitu, whātaha I naua o maua e kupu whātaha. Whātaha I heni. Aia o whātaha I ai pia. Nā ko slawe tau ke kupu whā e wiko o si, uhinga ai o kuia ai mawhai, mo mawhai pūre whakarewerewa koe ni ke tu I koe pūre. I e uhinga ko ia koe sovereign, o ku I kai ke o ku ai u whakatonga hena me e konistutone koe ni I hono whapalangi, o kai ke u maafana pe te upoupoua, he ku kai ke nauhanga o whakatonga I lelei ai uhinga o ulea ni hange koe sovereignty. O ku tonu e nau ai topu tapu, ka koe urea ia whakakonistutone whakafilosofia, mamafa au pito maho inga au pito ke ai ono whakarea. O whaalau mai pe ko ia o koe u whakatonga ia o ku kai ke koe no whare. Koe ke pa opo rei ki he uhinga. He koe taimi kou kai ke pa opo ai whakatonga pe koe whakapalangi. Mana tui koe tau li liu e lea me he lea taha ke rea taha o skamata pe ngangana ngahi nati. Neo ka kei tonu e tau hanga li liu e os ngangana pe nati a koe natula e mea koe translation. Pe ka paurewa to e haraange. Ai tau li liu. Koe to e laheange ngahi nati ngangana. Paka mea ia ko whaalea pe aku kai ke upoupoua e whahinga whakaukau pe he. Kamata mai kau takilo tu I tonga koe ai ke simplify, ke ai ke maa li leo e nau tole ule alai o e toi tapu, koe ai koa ke maa pa whaingo fua e tau mahi no I. Koe no loto koe mea koe li liu lea I ono tala noa I, koe tau li liu pe fo I lea e taha po koe lea e taha ke rea taha o skamata ngangana I usikalu. Peka pau te tau toi hanga whakapotoi pe he, he kai tene toi mao e ia hono uhinga. Kata. Ka koe mea pia ko tānake tau ki whatahai o ai koe whakatontonu re waina e whae kupu whae mo kupu whawhitu o mauai kupu whataha. Whalaka ia he whanima mo whaono e koe ngō kupu ia ki e a pia moe pilinis pure pe tu I leo reo. Tu whare. Koe malaku mauku mahina o pito ai ang whi kupu ko ia. Pea ku tau sia to ai ki ono ki ngā ue kona e whai kulawa whataha I holo. Whi unua ki holo u kupu. Ka ko pehe ke ta hoko atu ke kupu hoko. Io koe... Sio ke... Koe lea ia tonga koe lea koe prerogative, mo lea koe sovereign, Koe. Kai ke mao pe koe whakalea koe li liu lea hena na tala mai koe pure, Koe pure pe. Koe ke wheunga pure ia ke whamatala ia ke sovereign hange koe lea koe prerogative, Ka koe kupu whaawalu anyway, koe tui,
o kui ai mawhai whakarewereva, ai mawhai pure whakarewereva e koe te mea whoke taha e tonga koe whoirea whakatonga koe mawhai pure, koe political power, koe mawhai pure moe mawhai. Aia koe mawhai pure moe mawhai ia he talanoa whakatonga o ku tānaki a mau he prerogatives. Pea koe sovereign, koe mawhai pure, koe political power. Koe prerogatives, koe o kune no foia he ongo foi he mawhai pure moe mawhai topu tapu. Ka koe foi whakatahai koe ne a sacredness moe sovereign o kai ke mahina ka te au e nauhanga whawheo ko take o ngai concept mahu ingai. Kai ke ka te uhau ki he whaavalu koe tui o kune mau ai totonu pe koe pure whakarewerewa ko ia ke neanga whoaki ngahi hingoa whakalangi pe koe ngahi hingoa whakanofo. Kia whaahinga mea pe, ngā aue, pe koe tuku mo ui, i e FONUA, o a upoki ki a ni hanga o whakanofo a hingoa no pere. Pea koe mea o kuto e hoko atoa tala noa koe ni, ka hei kaingo fua ke ne hanga o whaao noa ia ai ngahi hingoa koe ni, ia ngahi uhinga, pe to'o honau ngahi kere kere, ka eorewa o ku fou, ka pau koha tarisone, pe hei kai ke lawa whaita e fou i e whare area, pe kone to'o haka no pere, kuia te ngahi tu uni ki ai. Ka uki ai e totonu he tu i ke ne to'o ai hingoa, ka pau ko hingoa no pere, o whiri halaine taha ke ai ka pau koe no pere koe ana ne whai hangahi mau pe koe ne mo ua, pe koe ne whai hangahi hia hange koe te whito ke tari sone. Kautui koe mea eo whamama whai ai mea koe ni, pea umarawa. Neongo ai whakanofomo mea ka kai ne to'o noa ia, to'o he uhinga peo whakatatau ki he lao. Pea koe o kui totonu petu ia, ke ne to'o o awe ki he, koe uhinga hena e whai halae, pe koe tarisone, pe koe ha. Koe foi kupu e ni ia, o kai ke mau maha, koe kupu whaau ai a hena, a koe kupu e ni au lahi ai whai ai hopo i o ngahi hingoa no pere. I e kupu koe ni he ku whaafihi ki anga hono whauhinga i whakalao. Ka koe kupu e ni ia o ku mālohi mau petu i ia. O te kai kia ha hopo ia ha hingoa whanofo no pere o ku fo e tu i he ku mau. E whaka ospe ia pe e a whangatuku pe ia e he tu i, ka koe mea ia e tonga o ko whialawe kei kai whawhoki atu. Ka mea kuku usio ai ke whahopo i o hingoa whanofo koe ka no pere, po koe hingoa no pere. O kui kai ke a koe kakai a koe ni nei he mawhai pure, moi mawhai tapu e tu i he konistuto ne pia i he kupu. He koe kupu e ka ni te tato e vete whakafoi lai ne o ku maarie, ka pau te ta whakauhinga i he ku hange koe o ku tu ue ke ne hanga tapu ni i e. Pe hange koe o ku tu ue ke tau ataina me he pe hange ku tu ue ke whehanga ngai. Hange koe ke ngai ko ngai hange koe paradox ko hange koe whepaki e kupu koe. Ka koe whakafoki mai o whakafoki mai ke mawhai tu i kau ki la me atu ke mea koe. Tika kia ha hopo ia e mārohi. Ka kui kai pe ke a koe ka kai ia e na uo ke hopo i ngā hingo a koe whakamore paanga pe ia. I hanga e kuwakai. Uhinga e tonga hu koe kia tahe e mārohi he hopo i oha hingoa.
he a whanga tuku. Ka pai tu uni mai whamau ia o mālohi e toko taha ne hopo i. Ka kai ke whina ngalo ke tu ia ko unga ka kupu wha malu. Pea mo toi u kupu ke he kaua e kupu wha fitu ko kupu wha taha ia hene. Pea e mālohi pe tu ia. Ka koe mea ni ko hoko. Koe ka ho eki ko to pena na hopo i ha hingua no pere. O ku ikai toi o ato hiku ngua no pere ia ke laine ko ia ke pānganga. Koi. Koi, O ku maari, toi resoni pera resoni kalasi atu. Aia, ka pauti tau whakakau re leiki ai o ku hinga pehe kāna. Koe hameu koe ke tau wakoai me he historia ke uhinga whakalo sika e tau whae mea ko no hopo i ai ngō no pere. Ko hameu tau ke oa hopo i, he kapau na me i ai e whae ngā maari ai, ke o mai hinga no pere ki hato mokopuna ua pe mokopuna. Na e mei o mai ia kapau na te tuku pe ki kaia ki tutu ni ai tui. Ka koe mea kou tau pe ai he koe to tonu whakai toto mo e haki e hingoa no pere koe. I e konistu, ko hinga tonga, ko hinga koe he kai ke tau mahino e mea koe konistu tone mo e whaaunga e fonua, te tau o ai o hopo i. Koe kutari a koe ki he kakai koe. He koe hinga he kai pe mālohi ata, koe hopo koe ni koe ai whiela te pana e toki o sina ui tonga ai, tau atu. He koe tau atu. Tutu one wha mau mālohi ta whaaki koe na nau whai whai. Koe tutu one wha mau. Kai o mai e ke he tui, koe ha meo hoko, o mai koe ke he tui, kei whiela kepa pe, ai whiela kepa ia tonga pou. Pea, aini kou tala atu, mei he historia, e alu ai whiela kepa he laine ko ia ki he pā ngā ngau ko whenga ta angai, mea koe no pere i tonga. Koe laine koe na nau hopo i, hei kai ke toe o atu ha laine ka ki mo tonga, ke pā ngā ngau. Aia koe foi mea whakatonga pe ia koe kai ke te wharala ki he konistu tone, mo e te mahino e konistu tone, he ka pau te wharala mo te mahino e konistu tone, e mau hoto wā mo e pure whakaetu i, pea e whakahela ki a kita, ko mea pe uhoko, ko uhopo kotoa pe, ai hou eiki ki he mea koe hingoa. O kune ta aki hake e ia ai o mea ia o kai ke whiesi o mo whanongo ki a hata. Ko nau tolu pena e tonke tuku peho nau loto whare. Loto whare, koi. I whanongo kita ki a ipa ku whakaninimo ki a kita. Pe koe haa koe a aonga ai uhinga na e o ai o whae mea koe ia he koe mea whuki e whae e he whakamau. Koe ke whae i tai ke whakamau koe mea peo ku iloi koe tau hanga peo tuku hake ki tau tolu katoa, os katoa, tau tolu ngā ki o longa pea. Osko ia pea hoko atu e mea aia, kai no perepe ka mai o whina ke tui. Ko mea koe ki hano ririu ana ia foi mawhai ko ia e tui, ia i hono whaunga, na o stara noa pea uki ai, ka koe ana ia koe tu o mea, o kui he koni stutoni, ka te uwhawho ke ato. Koe. Aia e profesa koe taha ia ngahi mawhai ia o kui he tui, o kui kai ke te lava ia o ririu ngahi foi mawhai ko ia. Aia koe, hange kone na ki whamatala ki ai, hopo i, koe whohalahi whoki e, o tamalahi hake, i he whiela ke pana, ne whai hopo i, kai whinangalo petu i ke ave whiela ke pa ia, ki te hina o whiela ke pa, koe nai mālolo. Aia koe ko whiela ke pa i he tainini. Kai hange ku maari e whoki, whita whaako he, na u whakau whoki au ia, koe mahalo ko taimpe koe pe malolo ai whiela kepa koe ni mana na te whaktok whakafoki rewa ke laine koe na ne whai hopo i ka ku maari e pe leso ni whamatala koe ni he te au mai koe ni ki whamatala o ku aia koe ni hopo i pe ana koe ai nofu ai pe i ai ka lere pe ai whiela kepa ai koe uhinga pe he koe uhinga ia o ku o mai he koe ni stutone ia mawhai koe ia o ave ke tu i, Ia, koe mea ia koe ia,
Ko pau ke tau mahino e mea ko e tu I e tonga. Ko pau ke tau mahino e mea ko e tu. He ko alu ko hopo I e tu I. Ma ko hopo I ai fina ngalo e tu I. Pau ke mahino I e ko ia mea ko ia. Ko ho to tonu ku ke tala mai o ku ia ho to tonu whaka e taata. Ko e whohalahi ko. Kana ia e uhinga na e whiri ai e tu I e whohaua. Ke tala mai he tu I e ne uhinga pau pai ko mea whukia e hao e tu I o hao ke hopo ai moa taha. He ko ange behe ko nistu tonea whui. Ai ko kulawe ki ai tonga. Ka pau te tau mahino e mea ko ia. Ko ha meu kawa hopo I. He ko whakarea beheni. Ko algo hopo I koe ai hingoa no pere na e whakanofo he tu ia he tamasi. Ko ho o whehu ia ai mawhai whakarewerewa o e tu I. Ko ho whehu ia ai mawhai pure whakapolitikare e tu I. Ko ho whehu ia ai mawhai topu tapo e tu I. Ko ho whehu ia ai tu I na e pani. Oku mahino. Pea koe hako koe o e no pere. Tiutaka nua tau ke he umea e tonga ke tau. Na e whakanofo koe e tupo uruaki ke hoko koe no pere. Ne kai ke whiri e koe ke no pere. Ko me ene whakanofo I he mata e po vai mo e tau. Kau alu tau tauria ke he tala noa pehe kai lawa ke mahino ange. Oku vete atu e mea aia vete atu e pa tau toi pehe. Kohono ulunga ngai a koe o mea o kutuku mai a ko nistu tono. Koe ke peha tu au ia tonga ko pou ke u whakau koe ni, ke u whakatonu ia e tu I kau whahala ia. Ko e ku tala noa I he lao mo ko nistu tone mo e whaunga e fonua ko whatongia whakako ia. Ma uhala ia he kakai ni o pehe ko ku ai he ko punou ke he tu I, punou ke he o eiki. I kai gai umea e ko whehu ia e ki nau tō. Ko e ku tala noa ki he mooni hange ko ku fuafua tala noa anai. Ko mea ko tohi, ko mea I he historia, ko mea I he whau. Ka pau ke whea mau ke ririu. Te lava wheo ririu, ke ua tae hanga he tu I o toi, o ta ofi ai kau hohako. He koe sio ki he, ki ha toi alu ki he lai me e tau. Pea kou tala atu e mea ko ni tau. Ko e mea aia me he historia o tonga me he tuku whakaholo. O kuloloto e mea koe ni. Ka pahe ka ke tau lapa whauhinga I loloto e ni te tau atu pia nofo pehe mata uto utamo e nā mō o nofo ai pehe. Ke tau sioto tohe moana. He koe uhinga tonga, koe pirinisi ko toa pepe, koe ala ko toa pehe, na e talangata, koe hou eiki ko toa pehe, na e talangata. Ki he mea koe lai ne tui. Na nau mawahe nau tau ki tua. He whee mao lai ne tui ia ke hao koe fo I tuku whakahoro ia he mea mea aho eitu. Kai kia haalo ia na usta anua kia na talangata ape ai ke tui. Mea aho eitu. Koe koha mea ene tu kio mai mo Kristiane. Ko mea ia mei mua. Pea kupehe mea koe. He ko haina ne whakanofo koe ki ke no pere. Ko tupo uruaki. Where a kau no pere na nau foki he tau. Ko tau alu a koe ke tau tānoa. Ko tō lai kau no pere ia, ai nau no pere he au niko ulai ne, na nau I he tawhake ta hao tau mo tau whahau pa na nau foki. Koe nau no pere koe foi whanofo koe ia. Na ka pau reo kua ka tū ngau ke hau ko whehu ia. Hange koe rea koe kau pāpālangi. Ko ka hanoa pia koe ke kau no pere e tonga ke hou eiki. Pea koe whehu ia ni mana ne whawhanga koe. Pa koe ai hono ngahi tūtu uni whaka historia ona. Pa koe hou eiki ko toa pena ne hopo ia lai me no pere. O I kaito ia I hano hako hanga tonu mai ana e no pere. O au ke hau. Ke whatonga. He ko I kai ke malu ia e tonga mene ngau ia kia I ono aho. He kai malu ia ke he pure anga whakatu I. He kai malu ia ke whaunga whapolitika re. Ke toi o me hako kalaspehe ke nau toi o mai ke whanofo ai ngā no pere. Mahino.
ko me ia I hau ia me ia e civilization motua ia tonga po ko me ai me to mai ko distuto ne ka de favor ke atu e to e palofesa ko oku ai fo ke whakaukau oku pehe e he tōlahi ko e tutu uni ko e whakamau anga ko e osi ko taupotu taha ia oku o pau ke tau whaapa ki ai ko e tutu uni ni ai ko tai mua tau whakahoa mai ai ke ngahi mawhai ko e tui oku kehere vai ia he ko hange ko tala noa koe ni ke whakano whohingoa ko ngahi isiu ke kere pia kua upe ke ngahi mea ko hia o stala tutu ni whakamau anga ia ku hala ia taha koe ka na tatala noa tau ai he kupu ki mua ma ke kupu tolu fitu he ta enimi au ku ia e mawhai ia ku ange pia ke tui ke ni whakamore even ha taha ko ngau popula pe tau te ahia ai ko ngahi taha ko ngahi mawhai ia ku totonu ke mahi noi he kakai ai ngahi mawhai maalunga pe he o ku fuaki he tau konistuto ne ke tui ka ko tui mahalo ko konga pe ko matana ke atu ki he konga ko ia Io o mawhai fo ki au whekau aki a moe mawhai pure, mawhai topu tapu, kua hano whahinga ui, e whakaukau e mawhai sovereign, pia moe mawhai whakarewe wa prerogative. Pia koe mea ia koe iau kai ki confine ia pepehe e tonga koe mea peki tonga. Ok, whatonga. Me ai au ku I Palestina Amerika ka ku hano whainga whakarea makehe ona. Ka ku ai o mawhai pehe, mawhai pure pehe, ka ku ai mawhai pehe, he kai ke tau ai ko mawhai top tapu ko ke nau ngā. Ka ku I whōringa holo ko ia. Ai au ko hange ko hore ko mawhai ke nau pattern, ke nau hanga Palestini ke whatawatane nei whae Donald Trump. A papuki ke tau hanga o mahino I pehe ia mea koe whaunga pure. Hange peko kutala noa, koe futai mahino lahi o kulotonga lere e FONUA. I kakai na nau hanga langa I ke whai ngahi tālanga, ka keke nau whai hangahi whaunga whakaako lelei ke ako I lelei e FONUA. Ai pea ai he whaunga whapolitikare, pea koe natula whaunga whapolitikare te nau kepe nau tolo tau lau noa ia ki ngataanga I nau moe. Mita imagino. Ko ka no atau ia I whaunga koe ne whai e tau whahau ke a ko whakarelei e FONUA ke lawa ke nau mahino e ha ai ngahi POLOKALAMA whakaako. Paka pau nei kai ke a ko e tau konistuto ne e ha moia, me mua. O ai kamata peko longoa ako ai kakai ke nau whakauhinga e konistuto ne. Ai o a ko I wharelei ngai ape ako. Alu ke form 6 me form 7 ke lava ke ako I whakalelei ke ongo he tamasi I ko I mea ana o kukau ki ai pia. Me lava sio kano malohinga mono vai ang. He kai fuke maui ai tāno whapolitikare ai ni kong kau kei he Facebook. Ka koe mea ko whialaga ke mea na ke tāno ki ai. Oku hoko pe ia I he pure whakapalestini whaka pure whakarepublika. Pea ku toi hoko pea tau tolu ka koe mea whokia tonga. Ke tau hanga o ako I wharerei ki he kakai ke ua te nau mauhala o pehe. Kai ha mawhai pehe pea o ku whakawa o pea whaiteri hai tu I ia mo mea. He ku mau ia he ufonua kon u kau kānoa o kuai mo mawhai. Whapolitikare pehe. Ka ke tau ilo I koe mea koe mawhai pure, mea koe politiki, o ku whakotu utuunga. O kuia e tama ke pure I olunga. O hoko I foai o au ki lalo. Koe kia mea e ke pehe, o ku whalati fo I pure tatau e toko taha kotoa au ke pare mia moea. Koe kia hawhanua pehe e mamani whemau whukia ke tau ako e kakai ke lawa ke nau mahinoi. Koe whakataha pe ha toko ua hange koe lau koe ai. Ka toko taha mo toko ua he wafa o tau e ki e iaia sisu.
o ku pehe me a koe mawhai pure. Toko taha pe toko hua, ha whakataha hafo i toko taha pe toko upo e toko tolu, o si kamata ke nau taha noa nau toko hae tamai taki a nau tolu. O ku kamata pe me i api, he kai ke alat ko tātu ki a tētu mo mam, ai mua ke tau mawhai tatau, ko ingai koe te mokalati ako, te ke whiu he mate. Koe mea muri a me, ne onga o kutui a tētu mo mami ke te mokalati, ka koe whakanatu la. Koe whakataha hatoko taha pe toko ua. Tike toka alange koe, ai ke pure i hongo mātua i he na alufke na mai mai, te ke lama fuku na holo. Ai ulahi whahinga tau toki ai ke tau tutu uniar ke tau tamai me tau whae kona holo. Koe tau kei aluha ke, koe kia mea pehe, koe tāria ho tō. Kai ke tonga ko tūku at mālo. Goia, ko tui malo e PALOFESA lava pe mai foi kupu hoko pa o se da taimi ki ta fa oski ai. Ko kupu fahi ba ko kupu mahu inga ia. Ke mau pe hae ne tu i he ahoni. Tau toi hau pe ki he prerogative mawhai koe nai tui. Ko ia o kune hanga whare e kapneti i he tu i aheni ki hono anga hono ngāwe ake e tau paanga. Pea ka pau o kuri liu e fo i mea ko ia i he wafe hongo fuluta ko mea ia kou tau longo. Pe ai, o kai toi kau e tui. E tau hatu, ko ia koe paanga koe ki fe. Ke ki cheki atu mea ta wha ake taha o uma whai pure i olunga. Ka teke toki tala mai tonga po ka hame kua hoko ke fo i saupuro e kau tamahi wafe hongo fuluka kou lawa tau ia me heni koe tui heni. O ku nehanga whakamawhai i mo whare i ke whakahoko e umea koa o whakatatau pe ki he konistu tonu mo e lao. Tuku ke he ange ka pau ki ahanga he mea whotu utu e he whare area. Koe hau ia koe ke he konga whaosi. Ai a koe ngahi mea ki hono ai e tau paanga mo e ai fofonga i tui monolangi mo e hafua. Pea moanga ai whakatau hoa halo e tau paanga ke upaanga ke ko umea kātoa ko ia au ke whakamahu inga i ko ula o ku ostala mai he kupu ko in whahiwa. Fu maolunga bete tau ko nistu tonea tau tonea. Senturi ka ahiwa aine umea konu tatana he ko whakaukau kei tong. Ko whakaukau e niko e kautama te whito ka Thomas Hobbes. Nicole Machiavelli pe mo John Locke, student Thomas Hobbes. Tala noa pau e si ko he konistu tone be e ta hau kau sio pe au ki atamai e kau tamahe ukupu. Mari e mon ko Charles Montesquieu fu maalahi au pito e go kai ke toka ko fokat ko tui ko me e ko fa mama fai me enu whekau aki pia moeanga hano ngāwe aki, anga hano ai ngai whamawhai i ai whotunga pe koe i misio e paanga, koe angai hono ngāwe aki e whare area mo e hāfua, ka ko pau ke whakafou mai i he loto o e whare area pia mo ngahi me ake pe ke whawhetong paanga mo e hāfua Koi. Ma PALOFESA ko tui ko taha ni e kupu o ku nai kai ke whahaala ki ai e kau whalerei. Ia. Whalerei lao. O ku kei asi pe e whai kupu heni o kai ke asi hanau ti ai ha taimina na hoanga whalerei i ai e kupu. Maria. Ai aku kei tuku pe ia. Koi. Ai mea ko usio au ia e tonga koe ta kei hau e ni he kupu e whiha. Fuoroa foki tai sio ke konistu tone pe koe kamata kone kusio mai he tanga au e ki ai. O kone hanga e tonga o mai e mea ki a te au. O kone o mai e mea ki a te au ai fuu maa lohi faufaua. Ai mawhai pure o e tu i hange beko whatala noa i he taua ki kamata. Whikau aki pia mo mea ko e konistu tone. Fu o maari au pito he ku
Ta hau eni ka kei hau pe he ngahi kupu ki he whekau aku mo tu I he konistu tone I he konga ua. Paka mea mahau inga ke te au ia he uhinga, ko paurewa ke tauhanga whakakaukau I lelei a e tau tala noa ki he mawhai pure, mo konistu tone I he ene asi mai, ai ngahi kupulahi o whekau aki pea mo mawhai whapolitikare, mo mawhai topu tapu o tu I mohono whatongia. Ko mea koe nei totonu koe ke nofo ai tala noa, mea nei totonu ke nofo ai saupulu I wāwhengo fulu, ko nofo I he te whito I whatongia mahu inga o tui, o hou eiki, I he whakaukau, o koe whatongia ka atoa ani mo totonu koe totonu lahi ina tau stanoa tau kia he kupulu aki, ka koe mei koe alueni me he totonu ke whatongia, koe kupu ene fia ko ta hawa I koe whatongia. Aia koe uhinga ina whaalawe atu ai, o ku fihi e tau mea, koe kai ke tau nofo I he te whito I whakaukau e konistu tone, mo tau te whito I whakaukau whakatonga hange koe rea koe whatongia mo ngafa. Koe ngafa ke o ik whawhine, koe whatongia ke o ik tangata pia whatongia whakaluku fua. He koe ne humai koe u whakaukau ko whaahanga ko whaalawe ki haipa ko whaahanga I koe ataki tua, ataki loto, koe tari ui moe haa. Ai u mea koe au me haa ko toka, u mea ne whakatupuat me mautoro me mau mesi whafonua. Ka koe ku sio pia kia tonga I he ta hau koe niu, te kai ke osku tau mani e ku whaahiwa. Te kai ke tau ke kupu ni manoa me ni matau ta kei whai whanonga pe I he tala noa ke whatongia I he whau mai me he ua tonu ai mea koe tu. Maaria au pi maaria pe ka te hau e ku whakaukau ke. Mahalo ko te PALOFESA te tā ngata I pehe I he kupu ko iahe ahoni, ka te toki hoko atu I he ni manoa, mo I he wiki kahau, he ta POLOKALAMA koni I he wiki kahau. Ka ke wha maa opo mai be te mea ke wha maa opo mai ake. Ko wha maa loa te au tonga I he whainga maarie, lawa ke ta talanoa mai ai, ta umayeni ki he kupu whahewa, ke to pe, kulahe awete umea ku ta kope taua hakope a taua meiai, ko whaampe, ki ka kai kuna umea mai, mo ki nau tolu te nau umea mai e ka hau ki ta POLOKALAMA ka nime ngai POLOKALAMA, e malawa ke whakatupu ai ha whakaukau, ke whakaukau tau a taaina ki ngahi mo ni mea koe konistu tone koe issue ke hei e tau tānoa ki hono ririu e konistu tone mo e mono whalerei pia kuta o sifo mai tau he ngahi kupu ne whai e nau kapi mo e nau mono mo e nau whatontonu kia koe issue ke hei koe whenga peau ke nofo mau pe tala noa I he umea koe o kuhaa mai koe me he konistu tone pia koe whehu I kehere waia a hono whakaonga I mai ia ko whehu I kehere waia tau ngā oe hara aki, ko whehu I kehere waia e tau hanga whakaukau ke liliu, ko whehu I kehe ia. Ka he I kai ke tau mahi noi ai tahanaki mai mo e to o mo e liliu, ka pau he I kai ke tau mahi noi lelei ai fo ai konga waa o mea koe konistu tone I hono loloa whaalahi maa kupu mo loloto. Ie eku uhinga koe a aku koe tala noa ato. I ka kou ofalai at kati motolo mo mea mai, ofalai kati koe e tonga ke hoka atu e ai whaifatongia ka tatau atu ai, ka tatau atu ai pe mo au, tatau tō wakai malo. Malo pito PALOFESA, ai mawhai maria ahoni, ta toki hoko atu ta POLOKALAMA I he kupu ni manoa I he wiki kahau, ofa ati kati koe pia mo Luciana pia mo family mi hena. Malo pito. Koe ngata ia mo POLOKALAMA hai ahoni, pia mo e tufunga FONUA alo au, ai ana mo whahoko atu pia mo PALOFESA toke ta SIOSIUA LAFITANI,
Whatanga pena aongo le rea ki apina e POLOKALAMA tau to foki mai be I he taim tatau I ka hau ke hoko atu ai ke kupu ni manoa te ma talanoa atu ai I he wike ka hau o hoko atu ai pe. Atu fuke wha maalo heni ki he ngahi kautaha koia kuna utokoni mai o sponsor e tau ngahi POLOKALAMA ki he South Pacific Loans. Koe South Pacific Loans foki o koe kautaha ia stareki tupou, koe kautaha no ia a stareki tupou. Whakamalo lahi ke teki nau tolu I he tokoni ko toa pe unau whahoko o lava o whahoko atu ai e tau ngahi POLOKALAMA koe ni ke ongo atu ke teki mo tolu ki apina. Koe whia mau no ko toa pe ko whia mau no ko toa pe I okalanini, ka pau uku ke I okalanini te ke lava o whahoko ai no koe ni me he kautaha ko ia ai South Pacific Loans. Ko e noa valungeau, valu, hiva valu, noa valungeau, valu, hiva valu, ko e whika telefoni ia wha mo ui, o Starik Tupou, I he South Pacific Loans, I hona waa I manu waringa toni, pe hona waa ko ia I he Cavendish Drive I manu kau, te ke lava peo tāki ai, te nau tokoni atu ke te koe ko follow tau foki, ai tokoni ai South Pacific Loans, ki he ngahi whia mau whaanga ko toa pe, ngahi whia mau whaanga whawawave, a tau kainga I he Pasifiki, tau te whitu ke te tau tolu, ai kainga tonga. No valungeau, valu, hiva valu, lea ke Starik Tupou. Koe kautaha wala koe ni, koe pagefashion.co.nz. Whahinga wala pe te ke lawa o maomi ai. Kona aset pe website I he la, pe aset pe mangahi wala kehe pe. Te ke lawa o maomi ai, aki hau ke na website I o whakatau online mi ai, pe te ke autono pe ki he tua sila, autono mai pe ke tua sila, o atu me ai, ho wala kou ke fie mau. Ke telefoni ena, no ua taha, no tolu ua, ono tolu ua. Fostina Construction, ko ka tahalanga ia me Amerika, te lava o whetu taki ki ai I hao fie mau ngā ue, wahe I uta, I he walu noa taha, whaua nima ono no noa, walu noa taha, whaua nima ono no noa, o ke lea ki a seone a lokatonga, tene lava tokoni at ke te koe I hao fie mau ha ngā ue ki ngā ue langa pe lai sima. Tau ataina Freight, ko e kautaha waka ia a se misi tau ataina. Te ke lava whetu taki ki ai hao fia mau ki awi hao utaki tonga, pe o mai me tonga. Noa ua taha, ua ono taha, fitu nima, tolu fitu. Noa ua taha, ua ono taha, fitu nima, tolu fitu. Ko e kaba tonga ko ia, o kwhata watu I Nusilani ko e none kiti kaba trading. Aia ne kona pe mane maa ki hono inu. Te lava o maa atu ia me telefoni ko na lupe, no ua taha, no ua whawha, hiwa taha ono walu. No ua taha, no ua whawha, hiwa taha ono walu. Pe whausi lewa ko e kawa ko ia I Amerika lahi. Kau ke whia o hao kawa ko e officecover.com. Te lava whitu taki ki ai, I he officecover.com. Pe te whitu taki he telefoni ko e ni ko hiwa taha tolu, ua fitu, noa ono fitu, te nau lava o tokoni atu ki a te koe. Malo apitu ho mo mea mai, kau toki whelongo aki I he taimi hoko mai.